Kontrakti uručili Dijana Milović, direktorka Zavoda za rovnopravnost spolov, i Predrag Vuletič, pokrajinski sekretar za socialnu politiku, demografiju i rovnopravnost spolov, kotri nahlášil, že okremne značenje toho konkursu u tim, že omožljivuje, že biše toti hiži uknjiželi rovnopravno na chlopa i ženu, odnosno na malženski i na pari, ktorí žiju vjedno, a njepobrani su. Dijana Milović nahlášela, že tot konkurs nije socijalna, ali stimulujuca programa. Stimulujuca programa je preto, že 30 ženi, ktorí nješka prišli tu za svoju paru, po stanju su vlasnici hižoh, za kotri dostali sredstva od Zavoda za rovnopravnost spoloh. To i programa ekonomskого zmocnjovanja ženoh, co naš osnovni cilj, a toto co Zavod robi pre šitski programi, to uključovanje chlopoh i ženoh rovnopravnost s ciljom postihovanja rovnopravnosti obidvoh poloh. Predrag Vuletič na koncu nahlášil, že s predloženim rebalansom budžeta za 2018 rok predvidzene, že biše za totu programu vidvojeli dopoljňujúci 30 milióny dinari za išće 30 hiži.